Zdravo deco, ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Zdravo deco, ja se zovem Neda, danas vam pričam priču Kao lov, knjiga o džungli 2. Ukoliko vam se dopadne, ostavite mi komentar ispod videa. U vreme kada Mogli nije još bio proteran, a morao je učiti mnogo više od ostalih, znao se i posvađati sa svojim učiteljem Balugom. U jednoj od razmirica Mogliju se tako nekako omaklo priznanje da se družio sa bandarlozima, majmunskim narodom. To se nikako nije dopalo Balugu. Naime, majmunski narod nije bio cenjen u džungli. Zašto? Zato što su bili bez vođe, nikada ništa nisu pamtili i nisu imali zakon. A samo su brbljali i umišljali da su veliki narod. Urlaju i krešte besmislene pesme, izruguju se svakom i bez povoda podmeću ljute bitke među sobom, želeći tako skrenuti pažnju na sebe ostalim narodima koji njih uopšte i ne primećuju. Balu je odmah iskazao svoju sumnju u iskrenost majmunskog saosećanja, koje su navodno pokazali prema Mogliju kada je od Balua, kao nestašan đak, dobio po glavi. No, jednom od majmuna pala je na pamet misao kako bi im Moglijeva veština pletenja zaklona od šiblja mogla biti korisna i da bi u njemu mogli dobiti vođu koji bi ih učinio najmudrijim narodom u džungli. Zato su tiho pratili Balua, Bagiru i Moglija kroz džunglu. Kad je došlo vreme popodnevnog odmora, majmuni se spustiše sa grana i zgrabiše usnulog Moglija. Ponosni što su uspeli skrenuti pažnju na sebe i to ne od bilo koga, već nadaleko poštovane Bagire. Dadoše se u beg noseći sa sobom Moglija. Medved i crni panter pojuriše za njima, ubrzo su Balu i Bagira uvideli da ih neće moći sustići, jer su majmuni strelovito skakali krošnjama drveća. Pa su odlučili da zastanu i da skuju plan kako da oslobode Moglija. Setili su se najljućeg neprijatelja majmuna, zmijskog cara sa stene, Kaa. Uspeli su ga nagovoriti da im pomogne, ponavljajući mu uvrede majmuna koje su upućene njemu. Soko Cil im je tada javio da su majmuni odvukli Moglija u hladne brloge, stari, napušteni i porušeni kraljevski grad. Tamo jedan od majmuna održi govor, objavljujući ostalima kako hvatanje Moglija znači početak novog razdoblja u istoriji bandarloga, jer će ih Mogli naučiti plesti šiblje i grančice kao zaštitu od vetra i kiše. Mogli ih je zaista pokušao naučiti kako se plete šiblje, ali već nakon nekoliko minuta majmune je posao prestao zanimati. Počeli su da vuku jedne druge za repove, da skaču i da se nakašljavaju. Mogli je brzo shvatio da mu tu nije mesto i mislio je u sebi: sve je istina, sve što je Balu govorio o bandarlozima. Nemaju oni zakona, nemaju lovačkog zova, nemaju vođu, ništa osim budalastih reči i malih brzih ruku. I ako ovde umrem od gladi ili me ubiju, sam ću biti kriv, ali moram da pokušam da se vratim u svoju džunglu. U to vreme, prikravši se hladnim brlozima, Balu, Bagira i Kaa dogovorili su taktiku napada. Započela se oštra bitka, kamenje je tutnjalo i ječalo da su se miljama oko napuštenog grada od silne buke razbudile sve ptice. Kad su majmuni shvatili sa kakvim su se moćnim protivnikom upustili u bitku, napustili su urlajući bojno polje. Moćni Kaa srušio je debeli zid stare vrtne kuće i oslobodio Moglija gde su ga majmuni stavili kada je započela bitka. Presrećni prijatelji udaljili su se sa poprišta bitke i ostavili su Kaa da napuni svoj gladni trbuh. Uprkos pristojnih reči i zahvalnosti i Moglijevog kajanja, prema zakonu džungle morao je biti kažnjen, jer kajanje ne štiti od kazne, što i Mogli znao. Vratili su se do jazbine majke Vučice, koja je dobila uputstva od Balua i Bagire da za Moglija više nema igre, da će morati svaki dan da sprema kuću
i da lovi ribu da donosi za ručak svojoj braći. Morao je naučiti lekciju. Pouka ove priče je da nam najviše komplimenata daju oni koji nas ne vole i koji žele da nas iskoriste radi nekog njihovog cilja. Zato im ne treba verovati i treba znati razlikovati njih od onih pravih prijatelja koji su tu kada nikog drugog nema. Kazna je teška, ali nas vodi do upoznavanja naše prave prirode. Ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Za više bajki kliknite subscribe. Ćao!